bakwethu siyadibana njalo kuhlelo lwamaviki wonke buza iBhayibheli kuphendule olamukela ngenjabulo lentokozo enkulu ngumfundisi uS Ndlovu ngihamba labafundisi bamabili oP Mpofu lo CK Mpofu ngizathanda bana basamukele. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyalamukela njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibheli kuphendule okhulumayo ngumfundisi Mpofu CK. Salibonani balaleli, siyayibonga inkosi njalo ngokuba isisihlanganisile leli viki lapho esikholisa khona ilizwi likaThixo sindawonye sengathi uNkulunkulu angasithungamela aqhubekele phambili isikhanyisela esipha ukuzwisisa ilizwi lakhe. Umfundisi oP Mpofu siyabonga. Siyabonga bafundisi. Siyabonga balaleli. Sesifakile isisekelo ngithi sondele. Yes, sesondele ukuthi sigqibe ekufakeni isisekelo balaleli. Angithi indlu nxa isakhiwa kuyafaka isisekelo. Siqaleke ngesisekelo encwadini kaSambulo ukuthi nxa sesisakha sesiya phezulu sibe sifaka isisekelo esiqondileyo. Namhlanje sizakhangela incwadi kaSambulo leka Genesis sibone ukuthi zidlelana kanjani. Mfundisi CK akusiqalisise incwadi ezombili zidlelana kanjani ngaphi? Siyabonga mfundisi wami. Singakhangela incwadi kaGenesis isahluko sakuqala. Sibona uNkulunkulu edala izulu lomhlaba lako konke okukuwo okusemhlabeni. Isahluko sesibili sikaGenesis sona ngamafitshane sicasisa ukuthi uNkulunkulu edala kusahluko sakuqala wadala njani. So usahluko sakuqala lo sahluko sesibili okaGenesis basivezela umhlaba kaNkulunkulu ongela sono, lesono singakangeni. Le paradise umuzi wakuqala wawulungiselwe umuntu wawukhona kuGenesis 1 loGenesis usahluko sesibili. Ungaya ke kuSambulo isahluko ngesika 21 lo Sambulo isahluko ngesika 22 sihlangana lezulu elitsha lomhlaba omutsha. uNkulunkulu ke esesusileke zonke izinto ebeziphambanise indalo yakhe kusukisela kuGenesis chapter 3 kuze kuyefika kuSambulo lapho aphetha khona lokugqiba khona ngokuphoselwa kukaSathane ecibini lomlilo lokufa la kokuphoselwa phakathi. Sesihlangana ke lezulu elitsha lomhlaba omutsha leparadiso elinjani elitsha. So uGenesis 1 loGenesis 2 loSambulo 21 loSambulo 22 ziyahambelana ngaleyo ndlela. Isono kasikangeni ngapha, isono sesicithiwe sokuthi izulu elitsha lomhlaba omutsha. Kuyabuyela yini mfundisi ke sakutsho kumaviki adlulileyo ukuthi bala ekuqaliseni kogwalo phinde uyebale ugcineni kwalo. Kunjalo siyokuthi singeniso lesiphetho. Kunjalo mfundisi wami. Ukuthi uGenesis anti incwadi yokuqala. uSambulo incwadi yokugcina. Kunjalo. Xa ubala uSambulo uyakutshela hayi kwaqasa kuhle nakuya. uSambulo bese kutshela ukuthi ungagcini ngosizi. Sokulungisiwe ngayo. OP bengisithi mina khonokho sike sakuthinta ukuthi indlela yokubhala yokugcizelela amaqiniso athile ebizothiwa inclusive ukugoqela izinto zonke phakathi kwemicabango emibili eqhakathekileyo. So imicabango emibili eqhakathekileyo eBhayibhelini uGenesis 1 lo 2 noSambulo 21 lo 22. Athi uNkulunkulu vele ufuna kube njani ngabantu. Ufunda uGenesis 1 lo 2 uSambulo 21 lo 22. Lokho kunye ubuya phakathi lapha eBhayibhelini ukudiliza izinto zonke kuyasitshengisa ukuthi kwadilizeka kodwa akade ufuna uNkulunkulu yilokho. So thina ukuze singapheli amandla kumele ukuthi sikhangele ekuqaliseni. Asikhangele ekuqaliseni kumele sibone uthando lukaNkulunkulu. Siphinde sikhangele futhi kusasa. Sibone futhi uNkulunkulu vele uyasithanda ngoba la sekuqineni uzabuyisela izinto endaweni yazo. So khonokho indlela kaNkulunkulu yokusiqinisa lokusikhuthaza ukuthi siqhubekele phambili ngempilo, sibheke emuva siphinde sibhekela phambili silethemba elokuthi uNkulunkulu injongo yakhe ukuthi asuse isono siphile impilo engela kuphela. Mfundisi uSambulo uGenesis 3 lo Sambulo 22 ungathi ngaso? Siyabonga. uGenesis 3 iverse ngelika 22 usiya ku24. iBhayibheli lithi yona inkosi uNkulunkulu yasisithi bheka umuntu usefana lathi ngokwazi okuhle lokubi. Ngakho funa abeke isandla sakhe aphinde adle esihlahleni sokuphila aphile
impilo engapheliyo. Ngakho uNkulunkulu wamsusa umuntu ensimini yase-Edeni ukuba ayehlakula umhlabathi lapho athathwa khona. Wamsusa umuntu, wasebeka amakherubi ngasempumalanga kwensimu elenkemba evutha umlilo. So lapha sibonani? Sibona ukuthi uGenesis 3 isono sesingenile. Umuntu wasuswa ekudleni esihlahla sokuphila. Ngendlela wavinjelwa ukuthi angadli isihlahla sokuphila ngenxa yokungena kwesono. Kodwa kuSambulo 22, nxa uyibala uSambulo 22 ikakhulu suka la kuvesi 2 sehlala, iBhayibheli iyasitshela ukuthi ezulwini kulesihlahla sokuphila umuntu uzabuyiselwa kumbe uzaphiwa ilungelo lokuthi adle esihlahleni sokuphila. Itsho njalo iBhayibheli. So sibona ukuthi kuGenesis umuntu uyasuswa esihlahleni sokuphila. kuSambulo umuntu uyabuyiselwa esihlahleni sokuphila. Fundisa ukukhulume abanye bayaqala ukuzwa ngaso isihlahla okhuluma ngaso bamathi isihlahla bani bathi ngumkusu ngumvagazi limengo isihlahla bani lesi akusichasise senzani siyabo ya lo umcabango uqatheleyo kakhulu. Isihlahla lesi kuthiwa isihlahla sokuqhubekisa impilo. So uAdam noEva babesidla ukuthi impilo yawo iqhubeke. uNkulunkulu wayesibeke saba njalo. So yikho uNkulunkulu wathi abantu laba sebewonile bangavele baye kudla esihlahleni sokuphila kuthi bazaba izoni ezingafiyo. Usingakayikhatshana mfundisi kodwa okutshiwo lapha ukuthi uma babengadli lesi sasingekho lesihlahla babeza kufa abantu laba. Kunjalo. So impilo yabayengasiyo abantu balempilo engapheliyo. Yayimele ihlale iqhubekisa. Kwamele ihlale iqhutshekiswa phambili ngokuthi babe siyakudla esihlahleni sani sokuphila. Sokuqathele khona kwakuyindlela kaNkulunkulu ukuthi abafundise ukuthi impilo engapheliyo kayikho kubo. Ivela kuye. So isihlahla lesi uNkulunkulu wayesibeke ngathi mina njengesikhiwa kuthiwa i-token njengesikhumbuzo ukuthi nxa besidla lapha bazaba kwazi ukuthi asiziphilisi thina siphiliswa ngobani uNkulunkulu. So lesi sihlahla yikho kwathi abangasasidli sebewonile kodwa sesizulwini sizavunyelwa ukuthi sidle lesi sihlahla. Ithembe likhona kuthiwa isihlahla lesi sithela izithelo ezili12 njalo amahlamvu aso amaqabongo aso angawokwelatshwa kwezizwe. Yikho phela ezulwini kuthiwa ungasela mkhuhlane basela kugogeka ngoba singadla lesi sihlahla sizabuyiselwa kulokhu uNkulunkulu ayevele ejonge ukuthi sibe yikho khona. Imkhuhlane izasuswa konke okubi emzimbeni yethu kuyasuswa. Bese ngabona usuphendula imbuzo ade sengilawe engqondweni yami ngalesi sihlahla sokuphila lesi siyathathekisa enxa yenza phenduka. Okunye ukuthathekisa ngaso umlobi uthi yena isihlahla lesi kuthiwa izithelo zakhona zinhle vele asikaze sizibone selokho sadajulwa. Nasi into ekade lokho sithela izithelo zaso inyanga zonke. Okay, into ekade ngifuna ukuthi umfundisi uyichasise ukuthi kungani uNkulunkulu wabavimbela. Angazi mbuchasise nganga wabavimbela ngoba iBhayibheli ngithi inkokheli yesono iyini ikufa. So abantu laba ngabe abavinjelwa ngokuya kudla esihlahleni babezaba izoni ezingafiyo. Kutshoni ke khonoko nxa singakuchasisa kuthi ukuthi khona ukhokho wakho ngabe seluphele wazwa waba mphilibana kasahambi imkhuhlane ngabe usegcwele imkhuhlane kodwa engadoda zokulala nini yikho umuntu wazwa wathi uNkulunkulu ngenxa yokungena kwesono ukufa kwethi isikhathi kuyaphumuza umuntu sesakuthinta ukuphumuza umuntu ekuchika-chikeni. So uNkulunkulu kazange kuvumele ngoba isono sona vele silempumela siyadla umzimba. Kodwa ngabe badla lesi sihlahla babezaba lemzimba edliwa yisono kodwa bengafi. Kuyizo kusiba buhlungu ebusweni bukaNkulunkulu. Kakhulu ngiyabonga yade ngicabanga mfundisi CK. Siyabonga mfundisi. Lapha sikhangele ukuhlubuka okwakuqala okwaba khona bese sikhangela lokubuyiselwa okugcina okuza kuba khona. Ungafunda incwadi kaGenesis isahluko sesithathu yekelani ngiyifunde lapha ivesi ngelika 6 ayilahle yona usekuqaliseni ngisho kubalaleli kayilahle sekuqaliseni ithona ke. Ngakho ke lapho owesifazana ebona ukuthi isihlahla silungele ukudliwa lokuthi siyabukeka emehlweni lokuthi isihlahla sikhwabithisa ukuhlakanipha wakha izithelo zaso wazidla wanika le ndoda yakhe layo yadla. Kodwa uNkulunkulu wayethe mzwana lesidlayo lesi sihlahla lezakufa lokufa.
So ke lapha sibona ukungalaleli okwakuqala abantu besidla isihlahla uNkulunkulu ayethe bengasidli lokhu sikuthola kuGenesis isahluko sesithathu. Nxa ungaya eBhayibhelini kuSambulo isahluko ngesika 21 lesika 22 ngizafunda nje u21 kuphela amavesi amane akuqala. iBhayibheli lithi nona ngase ngibona izulu elitsha lomhlaba omutsha ngoba izulu lokuqala lomhlaba wokuqala kwase kudlulile lolwandle lungasekho ngabona umuzi ongcwele iJerusalema elitsha usehla uvela ezulwini kuNkulunkulu ulungisiwe njengomlobokazi ocecele umkakhe ngezwa ilizwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lisithi bheka indawo yokuhlala uNkulunkulu isebantwini uza kuhlala labo baza kuba ngabantu bakhe uNkulunkulu uqobo uza kuba laye azesule izinyembezi zonke emehlweni abo ukufa akusayi kuba khona lokulila lokukhala lobuhlungu ngoba izinto zakuqala sezedlulile. Ngamanye amazwi uGenesis ngale isahluko sesithathu sibona ukungalaleli komuntu lokuhlubuka kwakhe ngoba ukungalaleli kuyafana nalokuhlubuka ukuhlamukela uNkulunkulu. Kodwa ke sibona ngapha kuGenesis chapter 21 to chapter 22 uNkulunkulu ke eselungisileke izinto zonke ngecebo lokubana ke losindiso lokubana ke ilo lalo owamukela uJesu njengenkosi yakhe lomsindisi wakhe uza kuthola ukuphila okungapheliyo. Nampa ke sesibabona ke lapha abantu bakaNkulunkulu sebehlala loNkulunkulu uqobo lwakhe ngale ku chapter 3 sebedlula uNkulunkulu esebalande uyabavakatshela njengansuku zonke bambalekela. Kodwa ke ngapha kuSambulo ke sebehlala laye uNkulunkulu uqobo lwakhe uzakuba khona phakathi kwabo. So sibona ke ukuthi iparadiso yayilahlekele abantu ekuqaliseni lobudlelwano uNkulunkulu ayisiba labo labantu obabulahlekele umuntu ekuqaliseni sobubuyiselwe endaweni yabo. So ke uchapter 21 no 22 kulokubuyiselwa kwalokhuyana kwakulahleke ekuqaliseni. Siyabonga. Mfundisi Ophi ungathini khona phakathi chapter 3? Siyabonga. Ku chapter 3 njalo lapha sibona ukudangala okuba khona ngenxa yesono kumbe izinsizi eziba khona ngenxa yesono. Ungafunda uGenesis 3 ivesi ngelika 19 ithi yona lapha iBhayibheli ezithukuthukini zakho uza kuthola isinkwa sakho uze ubuyele emhlabathini ngoba kulapho owathathwa khona ngoba wena ungumhlabathi uza kubuyela emhlabathini. So lapha sithola ukuthi kwaqala indaba yobunzima ukuthi ukuze umuntu athole ukudla sokumele asebenze gadala aphume izithukuthuku. Lokhu kwabangela ukudangala lobunzima empilweni yabantu bakaNkulunkulu. Kodwa nxa sesiya encwadini kaSambulo isibaliwe la uSambulo ngo21 ivesi ikakhulu mhlawumbe engesingakhangela ususiya kuvesi ngo4 ithi yona ngoba uNkulunkulu uqobo lwakhe uza kwesula izinyembezi emehlweni abo akuyi kuba khona ukufa nokudangala lokukhala akuyi kuba khona ubuhlungu ngoba into ezindala sezedlula. So iBhayibheli lapha iyasitshela ukuthi ngale kwangena ukudangala kuGenesis chapter 3 uSambulo ukudangala kuzasuswa kuyabe sokungasekho. So ukuthi okuwonakala ngapha kuGenesis 3 kuyalungiswa encwadini kaSambulo. So zincwadi okumele sizibale zonke lezi ukuze singapheleli ngapha lapho okulokudangala kubonakala khona kodwa siyebona lapho sokulungiswe khona into zabuyiselwa endaweni yazo. Mfundisi CK akusithathe ngendaba yokufa kuGenesis la kuSambulo. Ngiyabonga mfundisi wami. Sizafunda kuGenesis isahluko sesine ivesi ngelika 8. Ithi yona ke iBhayibheli kuGenesis ngo4 ivesi ngelika 8 uKhayini wathi kumfowabo Abela asiye egangeni. Kwathi besegangeni uKhayini wasukela umfowabo Abela wambulala. So ngapha kuGenesis sibona ukufa kwakuqala lokufa komuntu wakuqala efela ukuthi wayelalele icebo likaNkulunkulu ayelilethile ngokusindiswa komuntu ngenxa yokuthi yena wayengalalelanga wase umhlatshelo wakhe kwawusamukelekanga kuNkulunkulu khonoko kwamnika ubukhwele kulokuthi azisole ukuthi yena wenza into engayisiyo uyamvukela umfowabo ambulale. Singafika ngapha ke kuSambulo ngapha ke
sesibona ke ukuthi kathesi sifundile ke uSambulo ngo22 ivesi ngelika 7 safunda uSambulo ngo22 ivesi ngelika 14 konke khona okuhlala kuveza izibusiso zokugcina enye yakho nithi babusisiwe abafayo befela ngaphi enkosini kodwa ke uSambulo ngo21 ivesi ngelika 1 lelika 4 esidinde kulo iyathi yona ke akusoze kube khona futhi ukufa uNkulunkulu uzazesula inyembezi njani zonke emehlweni abo kusitsho ukuthi lanxa ukufa kwangena ngale kuGenesis ngenxa yesono ngapha uNkulunkulu ukufa akusoze kuphinde kunjani kube khona futhi Mfundisi nxa singahlala kancane endabeni yokufa indaba enzima kakhulu uthe ukhuluma ngazibuza ukuthi uKhayini umfowabo wamklinya wamthini kanti wamgwaza ngengqamu akwazi ukuthi wayebone bani anto ngokuqala ukubulala uJesu of course uSathane ngumbulala lomqambo wonke wasekuqaleni usiyazi ukuthi wafuza yena kodwa ke ukucabanga ukuthi kusukela uKhayini echitha igazi lakuqala elachitheke emhlabathini igazi elichithwayo ukusa kwamalanga linganani neyibantu uGenesis ulosizi I think umpofu wakukhuluma lapho ukuthi ulosizi singabe siphela kuGenesis asilasizana sokuthemba ngoba uGenesis ungambala silucabanga ukuthi ingqondo yakho ukuthi lo muntu okuqala abanye nxa kuthiwa ubani ubulela ubani nxa bayabona lemafilimu lani kodwa lo azifilimu khona wayibone ngaphi kodwa ke ubuhlungu bokuthi umuntu wokuqala ukuthi afe kusukela kuleso sikhathi abantu bayafa ukusa kwamalanga kunjalo abanye bebulawa kunjalo uthi wena uSambulo uthi kakusoze kuphinde kube khona ukufa lendawo yabafileyo futhi kayisayi kuba khona futhi kuyindaba eletha ukuthokoza angikwazi ukuthi kungani singalandaba lakho kodwa ukufa kubuhlungu kakhulu mina ngicabanga ukuthi ngakuthiwa abantu nxa bebala lokhu bayagijima ukuthi kathi ake sinike umuthoza kwenza kungabi khona ukufa ngokuthenjisiwe la ukufa kulezi insuku khona sikhuluma njalo abantu bafa njengempukane lokubulalana futhi abantu babulalana futhi ukhona umunye ozothiwa ubulewe eTemnas kabamthathelanga mali kodwa bambulele ukuthi bamambulaleleni akulasizathu so ke bonke laba ngabafowabo kaKhayini ababulalayo kodwa uSambulo uthi akusekuba khona ukufa angikholwa ukuthi siyake sikuzwe kuhle obi okuyinto lokho bona sasibuthathele kalula nxa sikhangela ukufa akula into angazi ngobe kanjani esekucineni nje ukufa nxa ugula nxa uzasila kodwa ngasufile then what asesibeka izandla ekhanda kithi asakwazi sithi hayi asazi inkosi so mfundisi usitshela indaba ezimnandi so uGenesis engabe bazazonda uGenesis manje uthini mfundisi bazazonda amnandi uSambulo zonda uGenesis uGenesis uyasivezela uyasincedisa ukuthi kwavela ngaphi waqala ngaphi uSambulo abe sesitshela ke ukuthi impendulo yakho kuyaphetha ngani impendulo yakho nguNkulunkulu lokubana ke uNkulunkulu uza kuqeda konke khona bona kulungisa uhlupho ngalolu uqale ngaphi kahlupho kumele wazi uhlupho lwaqala ngaphi mfundisi obi sesiye emaphethelweni siyabo ngapha uGenesis sithola kungena indaba yesiqalekiso ungafunda ivesi ngu17 khona phana ithi yona uqalekisiwe umhlabathi ngenxa yakho so kuGenesis lapha kuqala Adam lo uNkulunkulu ukhuluma lo Adam so iBhayibheli lapha iyasitshela ukuthi umhlabathi wawubusisiwe ngabe silesikhathi besiyachazisa ukuthi ilezithelo zakhona ezaziphuma khonapho kwakukuhle akuthinde futhi insimu yaseEden into yonke yayinhle kuthiwa indlela okwakulungiswe ngayo lameva ayengekho futhi singaba umlomo ngicabanga ukuthi esithi ngamakhabe kathesi inxa kungamatamati sakudala kunjalo ngoba lele size yezithelo ungafunda omunye umlomo nxa ekhuluma even uAdam lo Eva sebexotshiwe ensimini yaseEden kuthiwa vele izithelo zakhona ngaleso sikhathi ngenxa ukuthi kwakuseduze lezikhathi zeEden kuthiwa izithelo zakhona zazizinkulu okumangalisayo lezihlahla zazithela ngesikhathi sazo xa bengasuka sidla esikudla kathesi bangamangala ukuthi kathi lihawulelani kangaka kunjalo bangakhala inyembezi ngenxa yalokho isono esesikwenzile emhlabeni so kungenxa yesiqalekiso kodwa malibonge igama lenkosi
ngoba nxa ufunda usambulo ngo21 no22 uNkulunkulu uyabuyisela into zonke endaweni yazo. Hallelujah. Isiqalekiso siyasuswa kube yizibusiso kokuphela. Yikho sike sathinta emavini aphelileyo ngezibusiso ezitholakala encwadini kaSambulo. Esinye isibusiso esikuSambulo 22 verse 14 ngesokuthi gcina imilayo yakhe baza kuba lilungelo lokudla babusisiwe ngoba baza kuba lilungelo lokudla esihlahleni sokuphila. So iBhayibheli iyasitshela ukuthi kuSambulo 21 no 22 izibusiso sesizulwini elitsha lomhlaba omutsha isiqalekiso kasisekho. Ungakayikhatshana mfundisi ngeke ngabalo ugwalo olukhuluma ngale ndaba lusithi lona uAdam lo Eva mhlaba babona ihlamvu libuna lesihlahla bakhala kunjalo kwedlula indlela esikhalela ngenxa sithenga ngabathandwa bethu kunjalo ukubuna babengakwazi kunjalo mina lami ngikhule kithi elupane kulenta kubomvu kunjalo kulemthanyelo ekhuluye khonana kakhulu kade singeke uvele ubone lo tshani kunjalo uyakutshengisa ukuthi isono siyavuthuza kodwa kuSambulo uthi kuzabuyiselwa kunjalo izindaba ezinhle ngithi kakhulu izindaba ezinhle mfundisi CK usiphatheleni lapha ngoSathane umkhohlisi. Siyabonga mfundisi wami. Sizafunda lapha kuGenesis isahluko sesithathu amavesi amane akuqala. Sibe siyafunda uSambulo isahluko ngesamachumi amabili amavesi futhi amane akuqala. So uGenesis isahluko sesithathu ithona ke inyoka yayilobuqili kulazo zonke inyamazana zeganga yayizenzile inkosi uNkulunkulu yathi kowesifazana impela uNkulunkulu watsho yini ukuthi lingadli okwezihlahla zasesimini na. Owesifazana wathi enyokeni singadla izithelo zezihlahla zasensimini kodwa ke ngezithelo zesihlahla esiphakathi kwensimu uNkulunkulu wathi lingazithinti ukuba lingafi. So uGenesis lapha sihlangana lokuvezwa komkhohlisi uSathane inyoka endala uDiaboli umgobho itsho njalo incwadi kaSambulo. So ke lapha simthola elinga abazali bethu bakuqala elinga ikakhulu ukhokho wethu Eva agcine esedlile okwesihlahla. Kodwa ke nxa sesiya kuSambulo isahluko ngesamachumi amabili laphana amavesi amane akuqala chapter 20 sesithola ke isiphetho sakhe yena lo ukubotshwa kwakhe lokubhidlizwa kwakhe yena lo umkhohlisi. Ithona ke ngase ngibona isithunywa sisehla sivele ezulwini siphethe esandleni saso ikhiye yomgodi ongelamkhawulo lekethane elikhulu sawubamba umgobho inyoka enguSathane lo mubi sawubopha okweminyaka eyinkulungwane sawuphosela emgodini ongelamkhawulo sawuvalela sabeka uphawu phezu kwawo ukuze ungabe usaduhisa izizwe ize iphele iminyaka eyinkulungwane. Ungayihla futhi kuchapter yona leyana eyakutshela ukuthi ekucineni waphoselwa ecibini lomlilo sokubhidlizwa kwakhe. So ke uGenesis uSambulo lapha uchapter ngo20 ke lanxa simbona ngale evela uSathane umkhohlisi bakhohlisa abazali bethu bakuqala. Kodwa ke siyabonga uNkulunkulu ngoSambulo ngoba sibona esebotshwa ephoselwe emgodini ongelamkhawulo ukuze angakhohlisi umuntu. Sibone futhi esephoselwe ecibini lomlilo sokuyikubhidlizwa kwakhe. So uNkulunkulu uyabe sesenzela ukuthi abantu bakhe baphile kungasekho kukhohliswa kungasekho njalo kuqilwa emhlabeni omutsha lasezulwini elitsha. Ngesikhulume ngalinyoka eqilayo mfundisi ukuthi uSathane uyiqili umkhohlisi uyalinga abantu bakaNkulunkulu ngoba sibona uEva lapha walingwa. Sithini kakhulu nxa sikhangela ukuthi uSambulo usitshela ngokuthi ukulingwa lokhu kungasekho ukuthi kuyaba lesigaba lapho uSathane angeke abalinge khona ngoba ukubalinga kunje ukubahlukuluza ngithi ngoba ukulingwa esihlingweni akusho ukuthi asozulingwe kodwa kumele ngwele esihlingweni kunjalo. Kodwa ke kholokhiyana ukuhlukuluzwa ngezilingo singakubala njani? Esikubongelayo ukuthi uSathane nxa sisaphila yena ekhona phakathi kwethu uletha izinto ezinye zakhona esizithandayo. Yes. Kodwa ke sisehlukanisa lobani loNkulunkulu.
ukuthi nxa engazilethanga phambi kwakho kwesinye isikhathi uyabungela ndaba so ke kodwa ke nxa singabuya leso silingo ke ugcina kwesinye isikhathi uwela phakathi kwaso so uNkulunkulu ke usithembisa ukuthi konke khonokho okusiphambanisa ukusehlukanisa laye phinde futhi kube khona. Bengicabanga ukuthi nxa imfundo sizathintana lapha ukuthi nxa sokuthiwa usebotshiwe iminyaka eyinkulungwane leyani. Alright. Kabasekho abantu. Siyabonga ke mfundisi. Laphana ke okushiwo ke nxa engasekho kweminyaka eyinkulungwane. Hanjye abangcwele babe sebesekhaya ezulwini belo Jesu. Lapha emhlabeni uSathane sesele nguye yedwa. Lezi ngilosi zakhe, lezi dumbu zabangavukanga evukweni ngasala muntu okulinga so uzadinga umsebenzi awuswele yiso isikhathi sona leso esinzima esiyabe sesikhona kuye ukubotshwa kwakhe ephoselwa emgodini ongela mkhawulo uyabe ngasela umuntu okulinga kulibale ebendidinge lesinto ukwenzani ukubacunula annoying thwalisa nzima ngithi umfundisi Obi nxa sikhangela lapha indaba yokuklifizwa kwekhanda lenyoka siyabonga lika Sathane siyabonga thini uGenesis wenza isithembiso esithile lapha uthi ngizawufaka ubutha phakathi kwakho lowesifazana laphakathi kwenzalo yakho lenzalo yakhe yena uza kuhluzula ikhanda lakho wena uza kuhluzula isithende sakhe so lapha uNkulunkulu wayesekhuluma ukuthi kuza kwenzakala nenyokeni so uthi yena esithi uSathane umkhohlisi onguye wayezifihle enyokeni so uthi yena ngiza kuhluzula ikhanda lakho mina ngizacobodisa ikhanda lakho lapho kwakuyisithembiso esasiza kugcwaliseka esikhathini esizayo kodwa kuSambulo sibona uSathane usecobodisiwe ngesizathu sokuthi ungafunda uSambulo ngu-20 uyifunde khona phana usukele kuvesi ngu-7 iBhayibheli iyasitshela ukuthi uvesi ikakhulu ivesi ngu-10 ithi yona uSathane owabadukisayo waphoselwa echibini lomlilo lesolufa lapho isilo lomprofeti wamanga ababe khona bahluthwa bachiswa ngumlilo bafa iphakade laphakade so lapha uSathane uzabhujiswa angaphindi abe khona ikhanda lakhe licobodiswe siphile embusweni ongela Sathane ongela umuntu osilingayo phinde sihlupheke futhi siyabonga abafundisi balaleli nasi indaba emnandi incwadi kaSambulo incwadi yethemba incwadi yokuthi okwasilahlekelayo sizaphinda sikuzuze njalo ngiyakunxusa ukuthi oba ingxenye yalabo ababusisiweyo abazaba lengxenye emthini wokuphila inkosi sibusise sidibane njalo kuviki elizayo siyabonga.